Hello ma'am, ngasi video zidi recently yam nungai taba thodo ani khak thokhi dana ko adugi matanga ma'am da sum mit na khong na ba semjara ko video ne adu sida sum samna har kan da accident adagi angang no bula mama siba na trakna macha siba sidum mar ta khoi sum tai dana ko sidai da ina video semjara je ai expert mak sunna sade aduga ai yam khang hai re aduna semjara ko sunna sade adu ma'am da sum sigumba case ma'am da su mogi thokhi bu da thokre dana Hoki with the whole creator, Kasu Halaksuya, to Mayam the Tola Kadavita, Dum Mayam the Pegum, Sigum, some other case at Tola, the accident at the delivery case, the Mayam, Tender report. I do see a mainly see videos and there is Mayam the Sugumba case, they don't toll up I don't know, Mayam the Mina Homo Heroga, Sigumba couldn't even Mayam the Sidding our Pomo working the color of video. Aduga imung manungi awabda su adum saruga zari aduga aigi video sina kanaguba matada kasu reference kaimta lobi gano ba aigi sumnagi aina khangjaba kitang khangjaba knowledge adu share tok jaba khaktani soi gi yawarga su mayam ngakpiyo ahambagi case di mayam da yam nungai taba thodo haitare accident number marga asian hospital da leikidabda adudugi matang aina ingminase Morang Them Ranjit Sai Nipu Lambol lagi hariba patient asi koi tang kunga mari pung 13 ga minute 3 tabada Asian Hospital da pukhalaki mahang asi PSC nambol lagi refer torokoni koina Asian Hospital je yorokpa matamda patient si magi mamai gi saruk se extend aduda aso open nangki amasung multiple injury oibagi koina Mongondagi Tangnagi, Akoina Peshenasi, Maigi Saruk, Pok, Amasung Mai, CT scan lower Matunda, Point of Puki Zagasu, ultrasound Logi, ultrasound. Moisi Amba, some of the cases, Sidaki, and I pet Kanzabaganda, Ko Amadi Mai Saruk, the less recent injury I tire Mamna, that Pokot Pogum was a Sigumbagi multiple injury Amadi Mar. Aduga Sibudum Kashu Toyo Male when a CT scan lower call Harina. Condition gi matung ina koina ICU da emit toksagi ICU da emit tor matung da nongal labada patient adu koigi pain abdomen singba horaki pain abdomen singba tawudagi koigi surgery gi doctor ga paw phongnaraga hari CT scan ama launaba na koi advice tawgi CT scan adu pung ani khare helakwa swaida laugi ani laurba matung jida koina CT scan se koina reporting ama Changi reporting se koi pungani hum changi pungani hum je koina reporting je koi tele reporting koi China de thajai China habu da matam khara changbaduna koi gi report se pung manga khara helak pa swai da phangbadagi report gi matung ina lairiba patient do gi koi gi intestinal area haidi puk ki saruk ta atat pa khara na singba akai haidi accident do da yeshan wi badagi khara thengnagi adu gi maram oiraga operation tawdaba Yadaba maram na kudakta koina pung taruk makhaida operation tause na patient gi party da amadi pau pigi adugi mamang dasu koina patient gi condition high risk consent na singba mongonda logi aduga patient gi history da abdominal pain de complaint la khani na ma de blunt trauma boram to male kai no di blunt trauma har di mapan gi sarok da di kem da doctor ga manung da sopa ta si blunt trauma de sina maram mo ga to pa ba cause of death any kata local pay ba hamas na mesenteric tear right there ko ki intestine me am da supply to blood supply me am sita lagi hemorrhage so oraga siba ma natragana mana sideda moi history da hamada perforation intestinal perforation da we have ne ba kai intestine ya phata ba ki me am lo chai thoga patient sok chalaga si have ne ba BP na singba adagi soron ba pick up tok po ngamak ta ba dagi ma si cardiac arrest ba Asai patient intestine is the blunt trauma in the Maromaraga, Saki intestine yaw patauki man, leakage or later about the peritonitis or the patient septic so or a siba, most likely see or a lower maleva. The laxing point is to mind in case you accident gumba, any trauma case, Kumbasicum in a regadi, Yari tertiary care health center, right? Some the medical college gumba, no facility from doing a book at P. Right, Kayuna Sicumba.
trauma case when e fast I tire ultrasound through the ultrasound makan ma'am data minor multiple facilities labor tertiary care kumba pukalakati in a sagi e fast I tire type of ultrasound I tire data sagi internal injury internal bleeding and a pneumothorax hemothorax kumba sizu e fast I tire type of ultrasounds in a assess the way out any at the CT scan within 10 to 15 minutes that reporting from the napa the CT scan over there technician amana loading about the reporting at the end doctor do not open either other than the intestinal perforation gumba lazy am to immediate intervention some with our car lay and a sumama I job appendix kumba kayumba burst or so pokara so yam to immediate intervention door the patient gumba survival rest yam wang operation lower matungda akoina patient gi imung dasu haijaki hairiba condition si yamna phatte hairiba manungda operation tawba matamda khogi tibong tirin gi saruk intestinal gi part ta khogi infection tawrokpa mayam do phattaba haudi mayam loina sai thokpa du aduda thomba amangba na singba phatta haudi mayam do na infection ama lakani sina tungda phattaba tholakpa su yai haibadi tambangamde sidi siba changba haibadi 50-50 gi chance ni sigumba intestinal perforation gi case kuina delay ta with our data some 24 hour gumba delay ta with our mortality rate and 50% gumma chang la dong wang khale ba ko yam thuna immediate intervention ta patient gi life thuna kan bangam ta ye ko yamna laibak thiba thokdok amada Thobal District Hospital da angang unabada mama adu lekhidre doctor na soibadagi thausadabadagi thokthok asi thokpani haiduna lekidrabi nupi asi gi lekai gi miyamna hospital da thomjilakre irang thoktuna hospital gi sarukhara akayatoi thokre ani suba case na maternal mortality hata maternal mortality di karai bu ko kena aga dina sagi miroli ba mama sina within 42 days po manungda laitraba do si maternal mortality kawre ko sigi maram related to any pregnancy or sagi management da kitang soi ba sigumba dali oire ko ado miyoi ba je soi da bangam ponte do ya ige soi da na ba honari ko ngakane ko role of matung this minor maternal mortality je sigi most common cause PPA sai tare ne ko postpartum hemorrhage sai tare sidagi oire ko siju makhalani thongna hai tare ko matangi matungina primary haibonga secondary haibonga primary orgadi within 24 hours manungda sirgadi within 24 hours gi manungda tholokpa kausina primary hai tare kai gumba mama duna han anemia gumba naramaga su adagi any hypertensive disorders hai tare ko eclampsia preeclampsia the health syndrome gumba sigumba leramaga su sigumba se adum ohilakpa yai ko sigi primary BPA is the common noise atonic hai tare ko sai there se contract or ta hai adu ne sigumba je contract on no widam ne bana sai delivery to kan drip ta ga dum oxytocin ga na piri sa adagi any delivery to kan trauma hai tare ko sai there se soki ba ko ki ba sigumba bi je yam common way hai tare adu no sai atonic BPA is the kamaina si ga ha ga sai uterus sing sai placenta me amna napsala le bagi hang space me amna ideni den ko si uterus contract to to ga sai si aho ba me am si de bleeding to ga si hai tare ko adu don ne sai delivery to ka na sai delivery to ka na ko na trip ta ga oxytocin ga apa ka pa ije duga prophylactic oina so dum CS to ka ngu di ka ma ro na sai normal delivery to ka ngu da dinga sai per rectal da sai guli kum nam jalak pa da gi per rectal da hap ra so sai lei ma kha da thamu ga na doctor na guli kum ba pi rai se sigma PPS si da gi ngak thong na ne ba ko da gi iftan massage so dum tor pa ni atonic PPS da dinga sai per abdomen examination da sai abdomen se yam sober yam flappy oi ne ba ko aduga secondary PPA study magi most common cause editing brother or placenta and any bleeding disorders ka sigumba siam marway hai tai aduna doctor kena sari placenta makta deliver to ro sung sari magi cotiledons kai ka subra na dum deliver to ro matung da dum yeng e ko adudi me ang si video se matak sa da lotion zerge aina si video se mai je kanam ta tamna na simang na zumi simang na lali hayogi semjara ko video na chade mu ko zon na jari aduga ai video se kai gum makhana mata gi reference logi gano adudi me ang si di baba ni